Malala mali e aho e ki mo lele e tonga kotoa, fia ke taritali lele ki mo tonu ki ho mo ngā hiongongo, mo e le tio kai uma ai televisione tonga ki he hoani, i he wakai koia ki ngāhi ulo i ngongo. Neongo ai matemate ku hoko ki he uhila ka ako kei tuku pai kautaha uhila ko naunele i taha o ku whakahoko ki whakatoli ai ngai whima o uhila a tonga ni. Hiki hā ke tō lahi o ka kai o nā pōkei he tō maha ki moftengi ki he toko tolungu fulu māua i he nea o mai ki he aho ni. Pea o lale lei hono hiko o ngāhi vewe i he e lia koe mo i sopu hi liangi hono whātoka ngai i ka mata ki āsi hā ke ngai mea mo ui o e tahi koe he e lia ni. Tō iei pe ngāhi tara noa ke hana iangi pe he tau wakai ki ngāhi o ngongo me he mala e o e sipoti ka o maafo ki wakai koe ki he tuunga o e ea. Ko e wakailewa e niki he whakai ki iki, ko au liliani polutele. O ku whakapapai me kau taha uhila a Tonga, o ku mātu ungai matemate o ku hoko ki ngāhi mau anga uhila a Tongatapu ni, tupu ia me he mau o ku hoko ki he misini seno leita fo uhila e kau taha, pia holo ai hivi malawa e kau taha ke tu whaki atu e uhila ki he kau mau uhila a Tongatapu ni. O ku tokoni heni ai mau angaivi malawa ke whakafo ka koe uhi, koe sisi i mo i kai ke pau ai lahi o iwi uhila ku mau mihi whama so la mo i hawili kua pau ke ngā unulewa i kau taha uhila Tonga, o whakapalani se iwi uhila ke tu whaki atu o pau ai ke tamate i hangahi whei tuu, kai malawa ke lelelelei ai whakahoko whatongia, ka pau hei kai ke whakapalanisi, kua paulewa ke mate kotoa ai ngāhi mauanga uhila ko ia o Tongatapu ni. Ko e whakaiki ke talanoa ko ia ke houani mo piea olie. Ia whakake ke makehea ngongo le tio Tonga mo e sea e poate kautaha uhila Tonga, tu tomu nakao na nipehe, o mahino pea e ho haa mo ue sia u hoko, topu me he mate atu ai mauanga uhila e ngai wheitu o ihi, ka ko nau le reitaha, o whahoko whatatau ke iwi malawa whamea ngā aue o rotonga mau i Tonga ni. Ai a whoki nā ne whamala ala heni ki he maka tuunga e palpare mau rotonga whe ao mo Tongatapu ni i he lolotonga ni. Koe uhinga koe na e whakamatai a palpare mau uhila i he weekendi, koe generator e uala lahi i popua na e mate. Aia, te uki whakamalala pe e whonga koe hono tufake uhila koe Tonga ni. Aia, kono whao koe ai uhila o konga e ua. Mau mu lawe ipe ai u sola, PV, mau mu sio koe ke upenolo koe he laa. Ai koe laa mo e wind matangi. Ai koe renewables. Ai koe konga e ta. Ka uku kei lahi taha pe ai whao koe uhila o kei whao generator pe. Ai koe diesel. Ai koe fui te upehe, mau koe fui peseti e whitnoa ke walnoa koe o uhila ia o kei diesel o pe i Tonga. Ai koe generator e ua i he fui peseti whitnoa ke walnoa koe ia na e mate. Ai koe mate pe uhinga ke koe me whakamisini pe nia. Koe taim koe mate ai, mau mo lawe i pe koe laa mo i matangi o wheto aki. Ka koe tisolo o ku whakalahi mo whakasisi, whakatatau ke lahi koe o laa mo i matangi i he u aho takta. Koe mate koe fu generator e ua koe. Na e kai ke mauto e malawa, na e kai ke malawa e kautaha o whakatoria e kotoa whi mau uhila koa Tonga ni. Kai ke stable. Kai ke na e whi mau ke tamate e uwheitu ni ihi a Tonga ni. Ke whakapalanisi e ai uhila i he waha koe a la a mo i matangi mo i tisolo. Ai a koe mea ena e hoko, pa koe palapare mai o tau to whangai i he taimini. Koe whenga ke hoko atu ko hono palanisi. Ai ka pau kai ke whae ngā koe ke whakapalanisi. Koe uhinga o tamate i ai u konga ni ihi koe i Tongatapu ni. Ka pau e kai ke whae fui whakapalanisi koe e mate ko toa uhila. Ai o koe fui rea whakapalangi o koe load shedding. Koe whakasisi e u whema o whakauhila ke lava ke palanisi ai tisolo mo i la a mo i matangi.
O mahino bene o si whakakato ngā ue ki taha o ngō misini fo uhila e ua, na e mau pe mo whinga ke kakato ngā ue ki he misini senoleita e taha i he whaasinga o wike, ka he nea o mai ki he pongpongi ni ne toi mau e misini senoleita e taha. Te uipe ko generator whika ono mo e generator taha ko e agreco. Te uipe ko A and 6. Ai ko ne te hau koe ki ane pō, na e tau mai konga ki he generator A, na e tau mai he anu sila ane afi, pana e suka matalere ane pō. Aia koe tū koe taimini, na e tau mua rewa ke whakalerei e whika ono ki he ahatona ki koe wikeni. Ai koe tari kongkonga pe. Koe toi palpare mai, na e tuk whakaha mai ka au ane nai me he mau kaunga koe mi popua. Aia koe whaa hengi, na e toi palpare mai a generator whika nima. Aia koe ne tū anaia, tau whoki pe ki he tōna ki ma sāpate, koe fo iua na e alhuifo. Aia na amanaki fo i whakalerei koe fo iua, koe taha he pule lulu, mo e taha he tōnaki. Aia na o si whai fo i whakalerei koe fo i taha. I ane pō koe na e whai ki ai e fo tūtū. Ka koe toi mate koe ni fo i taha, ai fo i taha ane pō, koe kongkonga koe na e amanaki koe ke tau mai ke tōnaki, ke whakalerei aki ai whika ono. O mau ngawe aki ai u kongkonga me he whika nima ke whakalerei e whika ono. Aia, kone whakamala ngofua, koe fo iua koe na e mate, ko sai fo iua ia amanaki ko ahoni. Ka koe toi mate koe whika nima, o mau kei nou aki pētā. Aia o mau ngāu he taimini, ke mau i u kongkonga ki he generator whika nima i he wawetaha. Aia o tau ki lere iange i he ikai. Koe whotūtū koe palani i he lere koe me ahapule lulu ki he tōnaki. O ku mau osia o ki he tūnga koe na mau pehe koe te mau au ki ai. Aia koe tāri pe ki he taha ke whakalerei. Ka o mau ngāo rewa koe hae u kongkonga o ki mau ki whika nima. O mau ngāo kia he taimini e tuku whakapapau i. E tuku whakapapau i au te taimu kou mahino ai ki he ngāo kou whai. I roa tonga ni ko naure rei taha ko whangahoko, aia nei pehea he pure kau taha, e whaipea e whenga aki we mo whenga na malawa ke vete ki ngā he parapare mani i whaasinga o wike, ka e magatunga peia mi he wesia ku hoko ki e misini senoleita fo o uhila. Ne pe foki e tūtom na kau, lawe i pe ai hoko e mate e tu ai laine uhila, tai whito ki haa ke mohi hifo, ana e kamata ane fiafi e naunga unu ke whetongtongi a ngāhi wheitu o kutamate i, mātunga be me i he whamama auta koe ni, koe hui whoko e whaparanisi e vi uhila, pe me he tī solo mo mawanga i vi whaina tula. I hene pehe, ni whahai e na kau mo e pure lahi o kau taha, sko de Westbury, e nau kore whamore ke kai o e whanua, i ngāhi mau pe uesia ku hoko, ka ko nau le lei taha, whahako a kia helo tongani ke whapapau i e tuunga tāu, mo tu loa ange ai whahako whatongia. O ku hiki pe ki o lunga ai tō lahi o i kakai o kuna puke i he tōmahaki mo whitengi ai a kua o eni ki he toko tolungo fulo māua hiliangi ia hono toi lego ti ai toko whāfo o i ene o mai koia ki he hoata o i ahoni. Pia o lie ai pe mo i whakahiki iki. O ku rotonga tauhi i he wharemahaki e toko fitu, ai a tō nima i he wharemahaki Princess Fuspala i Haapai, pe toko ua i he wharemahaki Vaiola. Neongo eni, ka aku te kiai peke ripoti he potu ngā oe hataha ke mate me i he tōmahakini, ma ke heange pe me i tōmahaki moftengi o tau kua o si. Kai rotonga ni o ku ke i whamamawha i pe me potu ngā mo ui, mahu inga ke toi toka ngange ka kai o he whanua, i ono whapapau i e nau mo ui o ku malu me i he tōmahakini. Aki ono ngāwe ake ngāhi nau, e malawa ke ne tūri pe tamate i ake ai namo, ai o kune tufaki holo ai vailasi o tengi. Ikai ke ngata ai, ka au kuna huha a koe uhi koe uha, ai e ukei whi au pepe mo e whanua malawa pe ia, ke hoko ko whainga maarie ke toi toko lahi a ngea ia e whawhanau e kalasi o namo, ai o kuna whamafola koe ai vailasi o tengi. Pe aku whamamawhai ai mahu inga ke whapapau i oku i kai ha whaahinga tāna ki anga vai i ngai api no fo anga, api a kōpe ngāwe anga, te ria ha tō e tō lahiange ai kalasi namu koe ni.
O kuloro Tongatau hi malumalu e kau polisi ma tā pule ta o taha walu mei hou ma keli kau ki he hia koe whakalawia lahi. Ne ho koe whakalawia koe ni ki haunga ma tā pule tau taha walu mei hou ma keli kau mo e tau tā fitu mei mau whanga. Pe he komanda pule o ngahi aptanga polisi Tongatapu halatoa tāuwha koe hiani ne hoko i e mahina ko o sihilia nge e maukawa malohi ai whakailoa whakafuofua e ni ki he taimi walu po oli. Ai koe nā tūlai mea koe nei hoko koe nei mauka malohi ai whailoa. Pe nei alu ki he api o e mamahi pia mono kau ngā mea. O nau i tai whemahino aki ai o hoko ai whalawea koe ni. Whalawea koe ni ko no ngau aki ai here. Ai a koe te oka i ai aki here ai alanga i matapure taha pe he foki ki he tua. O e matapure taha. Nei lere aki e peki whare mahaki ai. Matapure koe ni. E nau si a tā mai me whare makua i ola. Kua o se ata ai ngoma mahi me whale maha ki ka kukei tauhi whakailoa ki ne toki hai whamau anga amuyange. Whata tau ki whamatala ko tāna ki e he kau polisi na e ikai ke maukawa malohi ai ongo mamahi. Ai a koha a heni e kau polisi ke hui koe hāmai ai whelawe i tonu ai whakalawe a pe koe hia koe ni mo i kawa malohi me ta pōwai pe ki he kakai o e whunua ke whapoto-poto e maukawa malohi pe a ke whengai aki. Mo i mātua tau hi whānau i hono tuka ngai kina e nau whānau mi he ngā hinunu a kovi o i kawa malohi. Kua whakaha me he iuneoni whawahapule anga ki hono malui o nā tula pe IUCN e nau whakatoa ngai e maa whakawhaofa mo toi mo uilele yange tongo i he e lia mo i sopu he rengi e ngahi tau pia wā i taimi lo loa. Ko e hili ene hono whakatoa ngai me he kakato e polo kalamahiko vewe ni whakahoko ki he eliani ai maa ko ia eliani pe kamata ke hake mai ai pe asi mai ai ngahi mea mo ui o tahi o kumalawa ke ma o whengofua mo lahi i he elia tongo koe ni. Ko e whakaiki ki mo Loslini nau whahu. E whamatala ko tuku hake e he iunioni whakawaha apure anga ki hono malui o nā tūla pe IUCN na. O kuongo whakaloto lahi kia te ki nau tolu tau te whito ko ki nau tolu o ku nau whakapaanga e ngā weni. I he nau mata atonu e lia tongo i mu isopu. Kua whoki mamari e mai e ngahi mea mo ui iki o tahi o kuanga maheni ke nau nofo momo ui he eliani. Ne nau wiki ai e whengau e aki whakataha kua whai e he ngahi kupu whikau aki, tau te whito o kuho ata mai he ngā weni ai uki kua whai i he aho whakamamani lahi o mamani, koe taimi o whengau e aki ai e kakai o toka ngai kina e ātakai, e ngau e lewa ana tula o whakatupu fuarelei mai, o hange e koe ola o ku nau mamatai he aho ni i he tongo i mu isopu. Ko uhi koe ola lelei ko iai e ngā weni, ne whakamamawha iai he tokoni tale kita o e waa ātakai e potu ngā we meiteki, mawhile o masi e mahu inga ke toi whakapoto-poto ange ai kakai o e whonua, i hono ngā we ake e liani i sopu, pea ke ta ofi e whakawewe. Ki mou tolu koe me umauanga aki koe ai whao mai koe ki he whitu koe nio, ewe ewa mai ki ai he, whakamoko moko he, pe koe hahangai uinga umau mai ai ki mu i sopuni. Kataki, ka pau ki hau ke whitu ko ni o sio kua maa, awha mai. O si peho ngawe ake whitu ko ni ke ngai whakamoko me haa ngai uhinga, pa mo kataka mo mea, mo wewe. Ka ko nau tolu koe ngai kau taha nau wanga aki, ai omi koe ki heni ko o huai mai ho mo wewe, koe ki ai o koe mau kore atu. Ko tapuhia pe taha i Tongatapu ni. Ko whitu pia ko ngofua koe ki awe kia wewe. Ka pau lewa te mo mai o sio ke whitu o ku maa weha no uhinga. E koe ngā khange ko ulawe mo mahu inga koe ai tongo. Taim koe nai hake ai koe ai tsunami koe heni koe he hunga tonga hunga hapai. Kau e nia he whitu na e kaike fuwesia whe. Ko inga fo koe whātai tongo he. Puke he tongo patoki au mai. Kehe ia. O e tausia tu koe ki he matawha ngā he. Kai kehe, ko ngahi whengawe akini o ku kau mai ki ai e tokoni, ai potu ngawe tō tai me o seni o Korea, i he whengai pē ke tau i whakamaman lahi ai wewe plastiki, pē ke tō e whakafoki e ātakai mo mea mo ui o tahi, he ngahi e lia hange ko konga i mu isopu, mo ngahi matawhanga.
I he gei wheawa tongani mo e wesia whakamamanahi I hiki tōki o lunga e kolo alolo. Ko ngā onua e ko miti to umau ai whale alea, ki he ātakai me whiriwa ke ea ia na whakataha I wikeni, ki ona wakai e to o ngā o kei e lolo I tongani, nega watu ki whakatahani ko miti whafunua a Tonga ki mau a ngaivi, mo e lolo o whakahokai ngai palani, pero e whahoko hene ngā hi whamala ala whikau aki mo e palapalema ko ia lolo I tongani. I e whamatala ko ia ko tuku mai mihe ofisi e whale alea, ne kau i ngā hika venga ni whai e wakai ki ai e whakatahani, ko hona wakai I e palani ngāwe a tongani ki hona pule I mo tuka ngai kina e lolo. Wakai ki he tu o ngā malu whakamea to koni e whunua, pea wakai ki e palani ki he ngāwe whapule anga I he taimi o ka whaiwhaiange e hoko ai ha tono no I mau anga lolo I tongani me ngahi ka veinga kepe. Koe ko ngā ene ngā unu e whale alea ke wakai I whakale lei e to o ngā matiuteo a tongani ki e kaha o. Ta te whita ke to o ngā lolo tonga. Keu hike ue sia whakamamanahi kua hoko tupu mei he kolo a lolo. I mahino ko lahi be ngahi whanua I mamani me Pasifiki. Ko nau hau sia tono hiki maalonga ko ia I he totongi e kolo a lolo. Mahino pe ki o ngoni ko hiki ko eni kolo a lolo maa to o ngā peia. Me ngahi palapale ma ko hoko I hono tu whaki holo whakamamanahi o lolo. Maa to o ngā mei he wawa kowe ko hoko I he haha ke loto loto. O kulorotonga ka watu e ki palemia no pele whawhanua ki ngahi whakataha ki he kehepe I Amerika e tolu I he wikeni. Aia ku kau kene whakataha I loa ko EarthX Family Office Summit. Pehe ki whakataha ki he tō loa I ngahi tōku I moto. Pehe ki he whakataha whikau aki mo na tola pen Nature Summit. Ko e whakataha koe ni na e se ai e ki palemia no pele whawhanua I he whakataha koe au whikau aki me ngahi tōku I moto. Ka koe whakaiki ki mō piea o lie. Na e whakatahataha I he whakatahani e kau whafofonga me ngahi kau taha toko ni ofa, paanga whafo I tui, kau investoa, me kau whao fo ke wakai I hangai whaunga o kulawa ke mau, I wahe ai ngahi pore o kunau whianga ngai mo ia. I he mea e paremia, mo I minista paanga, na ane whamamawha ia e whiokotaki whahanga tonu pe mo I whiriuriwaki o ea, tō ngā whaekonomika, mo I tō ngā mau luta o e whanua, tari whito kiwa ki ngai whanua I ki kei langa hake o kawe tongani, I he mahino o kue sia I whaingata o e ātakai. Ai mauanga mo oi, pe me ngai whanua, kai pe whoki ngahi langa whakalaka lalahi, pe he whoki ki he tupulaki o ngahi whanuani. Na e whamamawha ia he eik paremia, ai mātu aki mahu inga, ke mau ha investmenti, mo whamalohia ngahi hoa ngā we, ke whakalahia ngahi whaunga, ke ngāwe aki I vai taimi lo ange, hange koia koe ngāwe aki whaunga ke hiki, ke ngahi mauanga iwi whakanatula, ke maluangia I he mauanga iwi, pe mo whamalohia, ai tuunga whakataki mua Tonga, I hono whakalaka o ngā ue, ki hono malui o tu loa mo I lelei a takai, Pasifiki, pe me ngahi wheitu ke he pē. Ko e uni o ngongo whalata whanua ai ki hawani ke ngahi o ngongo me malai o sipoti, hoko mai o kahili eni mo piea o lie. I he whetaki ni mai komisoni whamawhola rea Tonga me potu ngāu e ngahi ngāu e whalota whanua pē mia. Malawa I ke whamawhola te malai o sipoti mo e whiau I Superrugby Pacific wanoa ua no. Whamalo ke eik minista me tawha I sipoti ai potu ngāu e I whenga e aki ua whakahoko. Malo mai tau ki whilonga ki, whakaikoe ki he malai o e sipoti ki he hawani. O ku teu ke whalawa ta pongpong ki siapani timi hau me wāta kou la, o whawhunga I whanua he whiau hia e tōtopu a manaki ke whahoko ki Fukuoka I ahua walu o e mahina ni. Kono whahani he pule whalawa timi a pulu si hifo I tautaha walu e korisko tūpau, whewhekau hingano hala uwhia ki a ngonga radio mo television tonga neafi, ki mua e nau whatu uta ki he palasi ke whahoko ki he tui whakare o. Kanei whahafo ki hala uwhia koe whalawa pongpongi, ko ma teu ki ai e whanau mi he whala o here ni, ai a koe fōfua taimi e ni ke nau whalawai ki e whiau hinu whafonga i ai whanua. Koe timi first 15 e ko sutu pou he tauni, under 18, una ke nau whalawatu o whafonga i whanua i he whiau hi whamaman lai a siapani ui ko Sanix
World Rugby Youth Tournament. Whahako ki Fukuoka. Ai whai wholau wani a whalai te pa ku mono ia e whanau wainga me ko skotu pou. Whainga maari ku whakawhi mai ki he whanua whakafo he TLU. Pea koe time ko skotu pou na whiri he TLU ke whahako e whatongia koe ni. Ko e whawhi a sia pani hoku tai maari e ko risko tupou, he whenga maari koe ni. Ai aku horoni mai e ngahi timi tūki mua mei he kolope, ngai korisi, kawa ia Engilani, Australia, timi eua mei New Zealand, Fiji, ko Taipei, ka e maafoki a Namibia. Ko whiau koe ni koe whiau hi a sia pani. Ka uhanga e sia pani o whakawhi, ai whanua ngai whanua hau o mamani a kapulu. Ai aku o mai sia pani nau timi e valu tūki mua. Nau whakawhi rewa e whanua e valu tūki mua he a kapulu i mamani o pea mo nau ngai timi tūki mua. Kau ka Nusila se ria Fiji ko Inglani. Mo ngai whanua hau. Ti whanua e valu. Aku whakawhi e fia koe kaua a Tongani. Na e whawhi ai pehe pure whalawa timi e lotu mo poupou mi kakai o e whanua, ke teo e whalawa manaki ke nau whakahoko a pongpongi mo tau mu ai pe whema au haola ulelei i he wiki e o te nau i sia pani ai. E kai ko whamalo atu pe ke awhi ku whai retio mo whakawhi a tai pe ke kakai whanua mana ko e whaiwa a kapulu pe mo poupou ke sipoti ko tau timi eni. Koe timi pea ko risko tu pou whalau koe ni ka koe timi eni koe kakai whanua. Ma wholawa te whawhonga ki tau tolu, ma hui ngā pita mō pōpou, mō lotu, ko mō ofa, e whi ngā whai he ki whanau koe ni, koe tau whanau pe. Katawang e hoko ki wholau koe ni, ma ua whainga maari o ki nau tolu e kahau. Maropi. Ka ke koe whia hini na e whawhua e whakaukau i he tau ua whe ki hono ui ato e ngā koris tūki mua mamani. Ka koe whawhua whainga maari e ngi he koris ko tūpou ki whalau o whawhunga e whanua i siapani i he whiau hi koe ia ko Zanix World Rugby Youth Tournament wana ia no. Nei kai ke ola lele e whinga whainga e kanapu soka whiwhine nuku he tolu i he whiahi koe e o shea nia hoi whawhine a niawhi hiri e whawhipangi whiwheka me he timi taitari ai o tu motu ko ki. Ne tūlolo ai nuku he tulu ki he pua i kura ki kai koe ua ki he noa i rano Tonga, hiri ai whakawao timi taitari he kakanto ai taimi o waingani. I temle tau, na e whakao whiata vika mawhi, ke whotu o e poina nuku he tulu whakataha be mo wainga whakarama mata me e Sofiana Moala, ka na i kai ke ola lelei eni ke kaiha Asia e te aroa reuru, e whofua kai pe mai timi koe ai pua i kura. Nai toki tāna ki atu he timi atu motu kuki e ne poini whakaosi me he tautea ne akahi me e Primrose Savage o kolosi hake a namata moe ka o tāna ki atu e poini whakaosi ai pua i kura. I he taim te taupe whoko kamata leri en ke timi taitari ka i he taim te taupe koe timi koe anuku he tolu o ku whanau fia pe i he ola koe ni moe taitari e pe ki wainga whakaosi. Koe malai pe au sipoti. Ko e wakaile wa eni ki he to o ngā oi ea, i hana toko mai me he wa a wakai matangia tonga i whamotu mo e potu ngāwe medek ai whahoko atu e pesa kuila. Male lau mare ho eki pia moe lere e tonga kotoa, tai tari whiawhia ki mo tolu ki he tau. Whamatala ea ko ia ki he e whiawhini, ngai tāno alalahi e wainoi aho. Au whia pe whotunga langi ka ngai wheitu eni i he otu tonga, pe malapi kei moha uha tū moto ki he whakatonga, tau te whito ki Tongatapu pia mo eua. Kai lahi ki alumari pe ki toke lau ki he ongo niwa, wawau ka pe whoki ki he otu motu haapai. Whakaire vengi tau imisa te lai te whatonga i ange altamaki uha oku ne kei toka ki o tau potahi whakatonga. Ai tene kei ngā unu mai pe ki Tongatapu pia mo eua o mai au whia, uha tū moto pia lolo lahi i angai taimi pia moha mana mana. Lagi alumari pe ki niwa whoou ni o Tongatapu wawau, pe whoki otu motu haapai, tuku kehi ange taimi au whia e whotunga langi, pe malapi kei moha uha tū moto toto holo. O mga tūnga hene kei tū e tau whatokanga ko ke ngahi wahe whanua, kei tū pe whatokanga hako ki Tongatapu pia mo eua. Whatokanga ko ke ngahi potahi ke mea i he kau wholau tahi ka pe ke kau tautai. O kei tū pe whatokanga hako, whare i ke whanki waka i ki ke tokanga he o ki tahi, ke ngahi potahi ko ia Tongatapu pia mo eua.
Kai pasiki a ni ma ko ka hoko mai whatonga yangi. Alo tā maki uha kune fo o ki o tau potahi whatonga i fo. Pa kune ngā unu mai peke e ria koia tere ki tonga mo tere ki toke lau. Ma la peke ni o mai ha au fia uha tu umoto. Tau te fito ki sa pate pia mo moni te koia ui kaha u. Ki ngai vai whanua koia wawa uha apai Tongatapu pia mo e u pe whaau peke alo maari e toi pe i he tūsi te koia o e ui ke kaha u. Kai tau whanonga koia i he whiawhini koia pongpongi whatonga yangi. Me me ke au fia pe fotunga langi ke ta whakatonga tau te fito ki Tongatapu pia mo eua mo ha uha tu umato mala pe ke lolo lahi i hangai taimi. Ka lahi ke alo maari e pe ki niwa fo'ou ni o top tapu pe vai whanua wawa uma konga o i otumotu haapai. Ke yangi pe tau toka ngā matangi pe mehe hahake mo e tonga hake o au ke maritahi taha nima ki hoa. Ke ngahi potahi koia o i ongo niwa wawa upea mo haapai. Pea hiki hake o au ki maritahi wa nima ke tau noa ki hoa tau te fito ke potahi koia o Tongatapu pea mo e ua. Paula o tahla ko koe fua mawhana ke pōni te krise sasi ua tolu ki he wa nima ki he kotoa pe o e otu tonga. Whamatala e oe pongpongi whatonga yangi ke au fia pe ke whakatonga tau te fito ke ngai vai whanua koen haapai Tongatapu pea mo e ua malawa pe ki ai mo ha uha tu mo tō holo lolo lahi a ngai taim tau te fito ki Tongatapu pea mo e ua. Ka lahi ke alo maari ki he niwa fo'ou pe foki ki nua top tapu pe mo vai whanua wawa utu ke hanga taimi au fia whotunga langi pe malawa pe ki ai mo ha uha tu mo tō holo tau te fito ki he vai whanua wawa u. Ki yangi pe toa matangi me hake mo tonga hake o pe ke maritahi tahani ma ki he wanoa ki hoa ke kotoa pe ngai potahi koia o tu tonga a pongpongi. Palunga taha koe wha mawhana ke pongpongi te krise sia se tolu noa ki he tolu taha. Tai mi hua pe mo i mamaha ko e tahi maha toka ia i he toi minite tahanima ki he fitu he whiawhini tau maari o sinima pe me he taha a hengi. Koe la a me mahina, a manaki ke hopo e la a pongpongi, toi mite nima ke he fitu pe a tō ia e toi i he osi minite ua pe a mehe ono he whiawhi pe ko ia a pongpongi. Toi mahina, toi mite taha fitu ki he taha watu a poe pōni, pe a hopo ia i he toi minite ua fitu ki he ua ho a tā a pongi. Whatonga e ko tau whamatala ea ki he aho nima koe ka hoko mai ki Nuku'alofa o kamata i he toko naki o e wike ni ki he pule lulu ko ia o e wike ka hau. Tau whi pe mo alo maari pe whakaau pe ki ha uha tu umato malao pe ke lolo lahi a ngai taimi i he sāpate pe Moimoi te ko ia o e wike ka hau pe whakaau pe ke alo maari te pe tūsite mo e pule lulu o e wike ka hau. Malunga taha rewa koe whamawhana ki aho nima ka hoko mai ki Nuku'alofa tikrise sia se wafitu ki he tolu noa. Koe kakatoia e tau whamatala ea, malo o pito ho mea mai, ka mea. Ko pesa ia mai tu o ngā oi ea, ka tau toi wakaingi peheni ke ngāhi o lo i o ngongo. Neo ngō ai mate ku hoko ki he uhila, ka ako kei tuku pai kau taha uhila ko naune li taha aku whakahoko ki whakatoli ai ngai whima o uhila a Tongani. Hiki ha ke tō lahi o ka kai o nā pōke i he tō maha ki moftengi ki he toko tolungo fulu māua i he nea o mai ki he ahoni. Pe aola lelei hono hiko o ngāhi vewe i he elia koe mo i sopo hi leangi hono whātoka ngai ai ka mata ki āsi hake ngai mea mo ui o e tahi koe he eliani. Mo e kagato i peia ngāhi o ngongo mo i ledio kai o maai televisone to ngā ke hauani mo i whakaamo nea o taki ko toa atu ia ki lau to whāne ko toa. Kai malo i tau kei whi au mai ka mo mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Looking at today's top stories, despite the ongoing power outages, Tonga Power Limited says it is doing its best to meet the country's electricity demand. 4 new cases of dengue fever have been reported, bringing total confirmed cases to 32. And police take 18-year-old man into custody in relation to a previous bodily harm case. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the stories in detail. Tonga Power have confirmed that the outages currently affecting power supply on Tongatapu are mainly caused by faults in the company's power generating engines. This has reduced its capacity to supply electricity to consumers. This limited capacity is partly supplemented by renewable energy sources, but because solar and wind energy are inconsistent and limited, the company has had to balance the electricity supply.
As a result, certain areas must be temporarily shut off so that the system can continue operating properly. Without this planned management, the entire power supply across Tongatapu could fail. Pierre O'Leary tells you more. In an exclusive interview with Radio Tonga News, Tonga Power Limited CEO Scott Westbury said they fully understand the concern and inconvenience caused by outages of areas in Tongatapu, are doing their best based on the current operational capacity available in Tonga. He explained the cause of the issue currently affecting Tongatapu was due to technical issues with some of their power generating engines. We have had a couple of generators fail, and we have not had the ability to repair them straight away. In a well-run power system, there should be no impact from a loss of generator. What we try to do is we try to retain a spare generator at all times, so if one fails, we've got a backup and the public would see no change at all. What's happened in this case is that we've had 2 generators fail, and as it turns out, the parts that we would normally have on hand for those generators haven't been readily available. In one case, we had a generator that had a cooler, which is part of the generator, fail. We would normally have that part on hand. It got used on another generator recently. We had ordered another one, but it hadn't arrived yet. That part is scheduled to arrive by the end of this week. Our expectation is that we'll have that generator going by the weekend. We had another generator fail that we don't know exactly the cause yet. It requires opening up, which takes some time. We need to assess how bad the damage is internally and then be able to repair it if we've got the parts on hand. What we have had is a high generator that has been sitting there that we haven't been using for a while. That also required some spare parts. They were supposed to come from Fiji to Tonga. For some reason they went to New Zealand instead. We received those parts yesterday and we installed that on the generator last night, and that generator is now running. What we need to make sure is that we have all those generators back on the park to prevent any more load shedding. He said repair work has already been completed on one of the 2 damaged generator engines, and efforts are underway to finish repairs on another by today. However, as of this morning, another generator was reported to have broken down as well. I wish I could say that. It depends on what is the actual fault of the ones that we don't know the cause of yet, and then how long does that take us to repair. And that may mean that we have to get some specialist support in or get some different parts that we don't have on hand because we don't expect that kind of failure. It's unknown at this stage. If all goes well, we're hoping we could get things back on track by the weekend. We haven't been able to give people certainty about what's happening. Part of the challenge of that is that when our system is running on a lot of solar energy, it can change very rapidly. So at 1 minute we're charging the battery is at maximum capacity, and then the clouds come over and suddenly it reverses and we're having to discharge the battery. What that means in terms of planning for how long that battery is going to be able to last and support the island can change very rapidly just with cloud cover coming over. So at a high level we can tell at the beginning of the day, if it's a cloudy day, that we're going to have some problems, and likewise it's a sunny day, but it's when these things change during the day that makes it difficult. Having said that, we acknowledge that we need to make some improvements in the way that we communicate. We can't give people certainty, that's not possible, but we can give people clarity. And so we are currently working on how we can at least identify the areas and when things might occur. But that would be a guide only at this stage because it's so dynamic. So the other part of the equation not only is how much solar gets generated during the day,
The other part of it is how much load is there, and that obviously can go up and down as well depending on how many people are using electricity. The CEO added that although there have been repeated outages affecting both the eastern and western power lines, since yesterday afternoon they have begun rotating the areas experiencing outages. This is based on load management to balance electricity generated from diesel and renewable energy sources. Westbury, along with the TBL Board of Directors Chairman, Tutamu Nakao, and Westbury expressed apologies on behalf of Tonga Power Limited for the disruptions and inconvenience caused. Say my sincere apologies to the people of Tonga for the situation. It's not a situation that we expected to be in. It is something that we know has a big impact on people's lives in terms of their families, being able to get to school, get to work, pump water, all those things. And so we really understand the significant impact it has on people, and we deeply regret that we're in this situation. They emphasized that their top priority is to ensure a more stable and sustainable power supply moving forward. The Ministry of Health has reported 4 new cases of dengue fever today, bringing the total number of confirmed cases to 32. Information from the ministry states all confirmed cases are in stable condition, with 7 patients currently admitted at the hospital, 5 at the Princess Fusipala Hospital in Hawaii and 2 at Viola Hospital. All confirmed cases have been reported from Tongatapu, Hawaii and Ewa, with the highest number recorded in Tongatapu. With the current wet season underway, the risk of mosquitoes spreading the virus during this outbreak is high. The ministry is again highlighting the importance of taking extra precautions, especially by eliminating mosquito breeding sites around homes, schools, and workplaces. It also encourages the use of meshes to reduce mosquito exposure, including mosquito coils, bed nets, and other protective methods. An 18-year-old man from Homakelikau is currently in police custody in relation to a previous bodily harm case involving 2 male victims, an 18-year-old from Homakelikau and a 17-year-old from Whanga. Commander of Tongatapu Police Station Halatuatau says the incident, which occurred last month, was caused by a disagreement or misunderstanding between the accused and the victims. The accused is believed to have been intoxicated, and when the disagreement broke out, he stabbed the other 2. Both victims were rushed to the Viola Hospital and have since received treatment and were discharged. The accused remains in police custody, awaiting appearance in court at a later date. The International Union for Conservation of Nature has reported positive results from Sopu following the clearing of mangrove areas after a long period, with small sea creatures now slowly returning. This follows a week-long clean-up and awareness program at Sopu West, led by the Ministry of Medic's Environment Department in collaboration with IUCN and the Waste Recycling Environment Network. IUCN said it was encouraging to see the mangrove areas restored after such a long time, with marine life beginning to return. The organization noted that this reflects the positive impact of collective action and reinforces the message of Earth Day that when people care for the environment, nature responds. Due to the positive results of this work, the Assistant Director of the Environment Division under the Ministry of Medic, Mafile Omasi, emphasized the importance of the public being more responsible in how they use the Sopo area and to prevent further pollution. These initiatives are also partnered by the Ministry of Oceans and Fisheries of the Republic of Korea as part of wider global efforts to combat plastic pollution and restore coastal environments and marine life in areas such as the mangroves along the coast at Sopo.
As the country and the rest of the globe continue to face an uncertain future in terms of fuel supply, Parliament's Standing Committee on Environment and Climate Change has moved at a meeting this week to consider issues relating to the fuel crisis in Tonga. The Office of the Legislative Assembly of Tonga stated this meeting was a joint briefing held between the committee members and the Tonga Energy Task Force, aiming to look into the current and future priorities relating to petroleum prices in Tonga. Among the key issues discussed were a briefing on the National Fuel Control Framework, an update on food security, responses to fuel supply disruptions and continuity of government operations, and other related matters. Tonga is among many nations worldwide that have experienced an increase in fuel prices, making it a key national issue. Prime Minister Latu Fafanua has joined global leaders in a series of high-level discussions focused on climate action, investment and resilience at the EarthX Family Office Summit. Pierre Olie tells you more. Opening the event alongside international figures, the Prime Minister Latu Fafanua went on to chair the Island Resilience Summit and later attended the Nature Summit, where leaders from philanthropy, private capital, investment and innovation sectors gathered to identify scalable solutions to global challenges. Speaking on a panel with Panama's minister, the Prime Minister underscored the direct connection between climate change, economic resilience and national stability. He highlighted the particular vulnerability of small island states such as Tonga, where environmental shocks have immediate impacts on livelihoods, infrastructure and economic growth. Latu Fafanua stressed the importance of mobilizing investment and strengthening partnerships to expand practical solutions. These include efforts to decarbonize energy systems to improve security, as well as reinforcing Tonga's leadership role in advancing sustainable development and environmental protection across the Pacific and beyond. That's your local news for tonight. Sports is up next after this break with Pierre Olie. Welcome back in sport. The reigning Tongatapu Inter-College Rugby champions at Tupou College Toloa will leave the kingdom tomorrow to compete at the Sonics World Rugby Youth Tournament in Fukuoka, Japan. Team manager Reverend Hingano Halaufia confirmed the trip to Radio and Television Tonga Sports News yesterday. The announcement came after the team visited the Royal Palace to meet the Prince Regent. This will be the first time Tupou College First 15 has taken part in the international tournament. The team is representing Tonga through an invitation from the Tonga Rugby Union. Halaufia says the side will face school teams from Japan and other rugby nations including Australia, Fiji, England, Chinese Taipei, Namibia and New Zealand. He says the squad includes a mix of experienced players and several new faces, but it's a great opportunity to give the players valuable international experience ahead of this year's local school rugby season. He also acknowledged the support of parents and coaches as the team prepares to represent Tonga overseas. The Sonics World Rugby Youth Tournament is recognized as the only world tournament for high school rugby players, and this year marks the 27th edition of this competition. And the sports news. That was your latest sports news. Now taking a look at the latest weather update from the Whaamotu Weather Forecasting Center with Pesa Kuila. Good evening, Tonga. Welcome to the latest weather forecast from Tonga Met Services. Our headline for this evening, we expect cloudy at times over some parts of the group with a possible showers, especially to the southern groups for Tongatapu and Ewa, and mainly fine over the northern groups for the Niwas, Wawa'u and parts of Ha'apai group.
From the satellite imagery, as you can see, there is a thick cloud band lies over to the southern waters of Tongatapu and Ewa, and it is expected to approaching Tongatapu and Ewa with occasional showers, can be heavy falls at times, and mainly fine over Niwa for all Tongatapu by group, apart from cloudy periods with possible scattered showers. For the current warnings for land areas, a strong wind warning still remains in force for Tongatapu and Ewa. Warning for coastal waters, a strong wind warning and small craft advisory remains in force for Tongatapu and Ewa as well. Across the region the next 5 days, as you can see, there is a trough developed over to the southwest of the group, and it is expected to approaching Tereki Tonga and Tereki Tokelau coastal waters with an elongated trough over Wawa'uha by Tongatapu and Ewa by Sunday and Monday early next week, becoming fine by Tuesday next week. Let's bring in the weather closer to home into LNT Vision. From this evening until early tomorrow morning, we expect mostly cloudy over to the southern parts of the group, with a possible occasional showers. Can be heavy falls at times, especially for Tongatapu and Ewa, and mainly fine over Niwa Fo'o, Tongatapu, Wawa'u and Ha'apai group, apart from cloudy periods with possible isolated showers. East to southeasterly winds reaching up to 50 knots, especially for the Niwas, Wawa'u and Ha'apai, rising up to 25 to 30 knots, especially for Tongatapu and Ewa coastal waters, and the overnight minimum temperature of around 23 to 25 degrees Celsius. Forecast for tomorrow, we expect a similar condition of this mostly cloudy over to the southern groups, especially for Ha'apai, Tongatapu and Ewa, with possible scattered showers, can be heavy falls at times, and mainly fine over Niwa Fo'o, Tongatapu, Wawa'u and also parts of Ha'apai, with possible scattered showers, especially for Wawa'u group. East to southeasterly winds reaching up to 15 to 20 knots for all of Tonga coastal waters. The maximum temperature for tomorrow of around 30 to 31 degrees Celsius. For the tide prediction, low tide at 6:45 this evening, high tide at 5 minutes past 1 after midnight tonight. Sun and moon, sun will rise at 6:55 a.m. tomorrow morning and will set at 22 minutes past 6 tomorrow evening. Moon set 11:43 p.m. tonight and moon rise at 27 minutes to 2 tomorrow afternoon. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa. Starting this Saturday until Wednesday next week, we expect mostly cloudy this weekend with a possible occasional showers, can be heavy falls at times, and also Monday early next week, and becoming fine by Tuesday and Wednesday next week. The maximum temperature the next 5 days for Nuku'alofa of around 28 to 30 degrees Celsius. Thank you for tuning in. Malo aupito. See you next time. Thank you to Pesa and the team at the Tonga Med Service for the latest weather update. And that wraps up this hour's news package. But before we part, here's a final look at today's top stories. Despite the ongoing power outages, Tonga Power Limited says it is doing its best to meet the country's electricity demand. 4 new cases of dengue fever have been reported, bringing total confirmed cases to 32. And police take 18-year-old man into custody in relation to a previous bodily harm case. That's the news package for tonight. Thank you for joining us. Good evening.